bafowethu indaba engezinhle nje ayi mina ngizwani ke nendaba engezinhle engena nje namhlanje indaba engezinhle abanye ke abafundile bathi bayibiza ukuthi i-breaking news hayi ke indaba lezi ehamba phambili ngapha kulimi langakithi zithi indaba ke namhlanje amaphoyisa confirmile ukuthi kunomnumzane lo ebezama ukubulawa ngolwesine kunomnumzane odadwe ngeenhlamvu eziningi impela engaphezulu ka16 wasinda lapho igama lakhe lo mnumzane libizwa ngokuthi uWayendra ubani Pretorius umnumzane ke lo usedecide ukuthi ayibulala yena mangabe niyakhumbula leli gama lalomnumzane lavela ngasikhathi uwitness D naye ungasekho emhlabeni wabulawe laphambi kwegate lakhe laphatheka igama lalomnumzane ukuthi wayekhona ngalesikhathi kade kubulawa kade kune incident yomuntu owayekade wabulawa amaphoyisa athizeni kwafika namkhumbula umnumzana uJulius Mkhwanas uJulius Mkhwanas wakulo metro waseGruleni umetro waseGruleni ke kunegama obizwa ngalo kodwa ke uJulius Mkhwanas sonke siyamazi ukuthi useke wavela ephuza amanzi amaningi uwitness D wakuvela ngokusobala ukuthi kwathi ngelinye ilanga thizeni kade kwenziwa ioperation kwa recover izinto ezithizeni kwatholakala isuspect lo suspect yabulawa and lo suspect futhi yabulawa nje ibulawa amaphoyisa yabo yabulawa lo suspect ekade sebakho isibathembise ukuthi izobanikeza 500,000 lawo maphoyisa igama ke and lo oseyibuleleke engasuthi naye ube ne-interest yokuthi kubulawe uwitness D so zisho njalo ke indaba ukuthi amaphoyisa confirms that Wayendra Pretorius was a person of interest in the killing of witness D uMaurice van der Merwe phela Pretorius ube implicated ke kumadlanga commission lento ke bi implemented kakhulu implemented kumadlanga ukuthi ngempela naye engathi unesandla ngoba igaba lakhe lavela phela lapha livezo bani livezo uyena uwitness D so ke useyibuleleke naye kuvese wathatha isibhamu sakhe kahle nje egarage ethizeni eseBrakpan wathatha isibhamu nje egarage wayibulala yena futhi wathi cha ngeke ngivuma ukuthi kube khona umuntu ozothatha umphefumulo wami ngcono ukuthi ngizenzele mina wabona ukuthi akenza izinto zibe lula yazi bafowethu lezi zinto ezikanjeni izinto abantu mangabe besazenza abacabanga ukuthi banemndeni emndeni ebathanda kangakanani nanoma ngabe nje uinvolve ebugebengwini omnjani mina ngithi kuwena ubucabanga umndeni wakho abanye siyaqonda siya understand ukuthi abanye basuke ngempela befuna imali ukwenza imali ukuze befide wona imndeni yabo kodwa usukucabangile yini kuzofika isikhathi lapho khona kuzodinga ukuthi khona ngempela le ndlela othola ngayo imali owenza ngayo imali noma ondla ngayo lo mndeni wakho usukucabangile ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi kuzodinga ukuthi khona uphendule noma ulandele ijele usukucabangile lokho ngoba uma kunjena nje kunzima nokuthi sithi condolences to the family mina cha ngempela futhi angisho ukuthi condolences to the family umuntu abantu abagangile ngoba lo muntu esikhuluma ngaye la lo muntu ubeyiphoyisa naye la ka metro waseGruleni naye lo because labantu ababenza lesisenzo sokuthi kubula umuntu thizeni ebese uJulius Mkhwanaza afike akhiphe iorder yokuthi akahambe yolahlwa kwimayini ethizeni noma aphoswe edamini ethizeni kwakwamaphoyisa lawa ayihlangene laphana futhi lawo maphoyisa ayiwona ekade recover izinto ezithizeni ezintshontshiwe yilowo muntu loyo then ba decide ukumbulala lowo muntu kushuthi la ngathini abayithembanga lawo maphoyisa abona ukuthi lo muntu kungenzeka mhlambe awampimpe noma kungenzeka ababone kanjalo kodwa ngiyacabanga nje ukuthi yini umuntu bafowethu ufika umuntu umbulale noma umuntu ufika umrape bese iphinde yambulala ingoba usungayithemba usaba ukuthi uzophinde lo muntu identify awukwazi ukumelana nengalomthetho awukwazi ukumelana nokuboshwa ngoba uyazi abantu base South Africa bafowethu ngeke ngisho ukuthi ba angry badiniwe abantu base South igebengu zase South Africa si angry
kungani ukuthi ufike ubamba umuntu inkunzi ebese uphindwa mbulala? Kungani ukuthi ufike urobha umuntu imoto yakhe ebese uphindwa mbulala? Kungani ukuthi ufike urape ingane yomuntu usuyiraphileke phese walokho futhi ebese uyayibulala? Yabo? So nje ithanda ukuba inkinga lento. Izinto lezi silokho esiyibona la ngoba this man le esiyibulele bazamile kuyibulala ngolwesini shuthi bayigeja kodwa imoto yakhe yaba nembobombo eziningi eyongena nje emzini wakhe lapha naye bazama ukumshaya baqede ngayo kodwa abashaya imoto yena wasinda lapho wasebona ukuthi ayi engathi uphila impilo enzima wase decide ukuthi athathe isibhamu sakhe yena ebese eyidubula yena. Yilokho okwenzakalile ke namhlanje indaba ihamba phambili ukuthi the same ndoda mfino le abazama ukuyibulala ekade ikhona kubulawa umuntu thizeni naye futhi ibinokusola ukuthi ngenzeka ukuthi ibe nesandla kubantu ababulala uWitness D, because igama lakhe laphuma lo mnumzana lapha kuMadlanga liphuma kuphi? Lukhishwa umlomo kaWitness D. So naye ke nangoke seyithathile ke usehambile akasekho. Shuthi asazi iyona into esazoqhubeka silo sizwe ukuthi abantu bayibulala noma abantu babaleka bazama ukwenza yonke into. Angazi senza kanjani kodwa nje sazothola amagama amaningi kuMadlanga sikhulekela ukuthi abangayibulala abantu abamelana abantu bebuqophololo babo.